rya Yesu w'i Nazareti, mu mbaraga z'Imana zikomeye. Aya materaniro y'umugoroba Mana ubane natwe, icyubahiro kikugarukire kibi cyawe, ibikorwa byose aba ari wowe Mwami Yesu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, igitavuga Imana cyose gitsindwe mu izina rya Yesu. Hagaragara Imana gusa, kandi Imana uri umugoroba umutwe, umugoroba umutuhe, umugoroba utugabize. Tugiye kuririmba na twese. Haleluya. Amen. Jewe nahisemo gukorera Yesu, Amen.
ube tayari. Jewe yongeze mu materaniro nuko nkumva ko ikirere kimanuka nuko nibaye umwanya wo mukoresha tukumva asigaye ubwiza bw'Imana bukage. Bamwe baza baje kureba, abandi ngo baje kare, arabamamagaye ngo baza kureba hari sagira ngo abantu bose barazi. Semeni amen. Hari nanuyo uyu ko niko yabaye. Nene datana ko nubagira natwiregereje ngo bakire mu mukunga gutya cyage kwa mukunga wa mbere. Nama numva kwijwe ry'Imana ringira ikintu kandi kibago. Nama numva kwijwe ry'Imana sinzi nawe niko mubwiza. Hallelujah. Imana ishimwe kuko dutarame muri rusenge. Semeni amen. Uyu munsi turakora ibinyuranye n'ibyo mutekereza. Kandi uva mu maguru yaje harimo sipide gusa. Zawa Gatonga Saturiko Zawa 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 Tonga
Usada kimilio usada kimilio usada kimilio utawazia mema mazuri kuliko tunavyoweza. Kweli watuzunguka. Wewe ni mama bora majeusi, baba mwenye nguvu, pamoja na sokea. Fanda lazima. Tuzamure duhike. Ebeneza. Ariko Ebeneza. Sipa. Turataramiwe. Atukuzwe. Hallelujah. Kindi cyumweru nabwiye abantu ngo dutaramire mu kirere. Igitaramo turagitaramira hejuru. Amen. Kandi kere cyazamutse. Hallelujah. Iyo tuvuze gutyo abantu bazagira ngo najya amaterme y'abaha. Motivation kugira ngo banese.
ndaje imbere mukurikire umuntu tuwundi mutwure ngo turawudumike abasore bacu babanyure kugira ngo bakizwe neza bumve Imana neza bumve Imana neza bumve Imana neza bumve Imana neza naravuze ngo nzobasengera aho nzotaramya hose nzobasengera kuzageza mwumvise Imana umuntu wese akumva Imana Imana ya Israheli mukareka kumenyera igisirimba ikintu gusa cyaje cy'icyamba cyo kuduhoza n'ibintu bitagize tugomba gusirimba imitima yacu ivuyeyo tukumva Imana mu buzima tugatekereza Imana mu buzima tukajyana n'Imana mu buzima tukicara n'Imana mu buzima uko nukuri bareke babwire ubushizi wacu narababwiye ndababwira ngo igisirimba kidafite gusenga ndababwira ngo bwira umutima wawe ngo nzoheka niba udusenga utadusenga ni umwanya mutoya tuzoheka umusinzi niyihenze nuko ibihenze umutima
Urubyiruko bwacu rwose dukeneye ubuzima urubyiruko bwacu dukeneye urubyiruko ayimana we imitima iri mu tubari imitima yififika imitima yinshi imitima igana ijoro imitima satani yakananije mu izina rya Yesu 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 abakobwa bari kunywa inzoga abakobwa bari kunywa itabi abakobwa bari gufurama abakobwa bari kurara mu mwaka utwishurira ubundi utwigisha urubyiruko rwacu nibyo Imbaraga abakigenda bagenda bihishe abakigenda abashaka kuba bakizwa ariko imitima yabo izina rya Yesu kandi kukurima izikora imirimo ibitangaza abantu babashije kubana muri mwo bagirwa neza bagirwa neza izina rya Yesu ubwo imbaraga za Yesu Mana urakoze savye imbaraga zihishurira abantu savye imbaraga zihishurira abantu savye imbaraga zihishurira abantu baba bagenda mu bitanda baba bagenda mu kazi baba bagenda mu mihanda imbaraga zicucumuka zihishurire abantu babashe guhishurira
urakoze kandi ugize neza ukomere Imana amashyi ukomere Imana amashyi Bashimye cyane.